Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Grace and Company Institute of Information Technology Society minta kasi ka khandai tere ujimang arhaja apusan kala Pynkup Burom Ïaki san phongut ki samla ki bala Pyndep ya ka jingsha hikai ha ka electronic appliance repairing but ha ka electrical appliance repairing na ka GCIITS training center Maukarwat Southwest Khasils District. Laban kedua bagi san phongut ki samla ki bala sya Pynkup Burom mentakasngi ki long ha ka electronic appliance repairing ki badan arpusan ngut ki samla bad ha ka electrical appliance repairing ru ki dan arpusan ngut ki samla bala yo ru bansa me ki surnat kum ka jingpin scam bagi la dep hok ya ka binta jong ka jingsha hikai ka bakhat san sngi ki bala dan lang ha ka ni ka sngi ki long uba MWAR u general manager ka DCIC kum ukong san V Agarwal u consultant jangka RAMP kum usimbot kongsan haringkat ka jingedan lang uba G Lingdo uba VW Gciit nongseng ka GCIIT Society kisamla ki bawan sya hikai bat ki nong tre hapo jangka GCIITS Training Center Maukarwat. Kiba biak por shisha street and see Berlin. One week halin nonga. Teriak. Shampoo pa thongiba. Dibel roy thongiba. Nang shampoo pa thongiba. Manchester Lincoln, Augustine Ora, Harry Yopiao, Darish, Rakil Nose. So, tenang sih, mencoba lagi yo mereka lagu mana ni nama. Manila yo seperti cinta bagi cinta roban Krishna ya ki komputer ya ki bantau ki mita nta bagi berkunjung isa nangkong permisan ini ka training dijali pernah nejni nama ini kentai meeting ban tempat ini biar orang bensam reisa encourage ini bagi penting nama bah yang nak untuk saya, dia bila ia ni bila kamu fan tinggal, kalau ini bermara dia beradu ni, bertanjuna ni nak berkerentang yang lagi. Ya, telegram juga komputer yang wearing, tidak masih ini semua apa dari ketika itu dipakai, dari kata kamu sim bahwa Ïai Nagpatajumi ki nobule katong isno baliyo jungtoy ay siya nga pasyan banle wearing iye tama nakapa resule nakabumtip kalong komplek hendak ipat yegalan kumlaban dunia ngrek jama wanika itu isang oh kasyai kaya kasyai baiklah iwan suatu kumlaban ikalan juga lain ban proyek nadu terus syadu jing kalau kebaksai ma di masalah berkompresi sini para wawancarai ibawan beliau itu isar start bagikai lagi mulai sistem start bawan warai isar Aisyah melihat ina sultanat keluar ke lambat Aisyah ai bukan keluar lutio. So basically, the scheme brand, as the name suggests, is an initiative by Government of India and is being sponsored by So the agenda of the scheme is to basically provide assistance support to the MSME sector in the area. This is a scheme not just limited to Meghalaya but the entire 28 states here. So there are many initiatives which we have planned for the state of Meghalaya specifically, but the one that we are covering here pertains to capacity building. We have planned 5 master classes, 5 executive courses, 2 of which we are here for today, electrical and electronics. So our hope is that people will
be able to start their own businesses. Once they complete their workshop here, the executive program here, they will be able to start their own businesses, maybe go out venture into their businesses in electricals, electronics, say solar, say LED, and hopefully find this workshop helpful in that regard. So that's apart from this initiative of capacity building, we are also enabling market access to the young entrepreneurs, advanced courses for the seasoned entrepreneurs, so that they could learn, they could start their own business and get a connect with the market where they can get expand their businesses. Tidak mungkin ialah akan Pynkup bisa juga di belajar training ini belajar solve problem jadi solution untuk yang tanya ini. Kalau juga kau mengerti lakukan solve problem, kalau juga kau ya bagaimana bisa dilakukan kawai support buat kamu. Sekolah mengkung ihok sentai dia nanti berkesan. Tentang ila license sosial ni asu clear di wawancara banyak tu di la mereka di asu para di sini di asu para di sini la along walaupun sekarang ni asu sulung dan para sulung kan orang Irak berong orang itu lain asing sini soal itu punya fokus lah dulu tekam di asu kementerian berbicara begini bilangan pulang pada juga bilangan jual hari ini balik terlambat ansu mau aset ini terang dari scheme Vocational scheme dan program juga lima pelbagai besar lima negara boleh. Ini semua juga ni kalau mungkin begini di MSME mungkin kamu akan juga negara dari sini dari state ini. Kalau kami buat kita di training, kini mentah bagaimana mentah di bawah ini training simpan rezeki. Kalau sudah di grup di masterclass maunya ini kan dua subjects di BD buat business maunya ya soft skill maunya BD di grup. Jadi pada besok ini di kelas bilakan BD bilakan review susu ya kan business susu. Nanti nabi mungkin akan dibela esok Jadi pada esok semua pada misalnya yang di masa kelas, semua pada orang Singapura di program ini, kalau kita ham ya di sini juga hati juga. Kita semua sih, semua kelas kecil yo kecil mentor. Perspektif juga kan kelas, kecil berkat juga kan kelas, kecil juga juga kan hamnya. Jadi semua penyawan pada sebentar ini di program ini masa